Idemo sada odmah na grčko-tursku granicu kod prilaza Kastanije gdje se nalazi naš Đorđe Kostić. Izravno ga uključujemo. Đorđe, koje su posljednje informacije iz pograničnog područja? Kakva je sada situacija? Ima li ozlijeđenih u ovom novom incidentu? Saša, te informacije još uvek nemamo, no dogodio se tokom večeri još jedan incident, možda i najveći u proteklih 8 dana. Trajalo je to sve negde nekih sat vremena. Grčka policija tvrdi da su migranti tokom večeri zapalili vatru koja se približila toj graničnoj liniji, da je došlo grčko vatrogasno vozilo, da je gasilo tu vatru, da bi pre svega ugasili požar, da ne bi prešao na drugu stranu. Zatim su koristili vodene topove kako bi rasterali migrante. Onda je reagovala turska policija, bacani su suzavci, šok bombe, Grci su uzvratili. Dakle, jedna nemila situacija ponovo na grčko-turskoj granici. Ono što je zabrinulo brojne reportere ovde koji izveštavaju, čula se i rafalna paljba, ali moram da kažem, Saša, da je reč o paljbi koja ne dolazi iz bojeve municije, ne dolazi iz bojevog oružja. Dakle, to su one naružanja kojima se rasteruju demonstracije, bar je za sada tako, nadamo se da će tako i ostati. Dakle, podigla se ponovo tenzija večeras. Podsjetit ću, Saša, da je tokom jutra isto bila prilično tenzična situacija na relaciji grčke i turske policije, a u sredi su opet migranti. Njih je sada tu između dve policije ostalo negde 200-ak. Ranije ih je bilo mnogo više. Što se drugih informacija tiče, dakle, sve manji broj ulazaka na tlo Evropske unije. Tokom dana grčka policija sprečila je tačno 835 ilegalnih pokušaja prelaska državne granice. Uhapsili su 16 migranata, oni su sada na putu ka prihvatnom centru Serez. Ovaj dan, moram da priznam, je jedan od loših u celoj ovoj situaciji od početka migrantske krize koja je počela prošlog petka. Dakle, dva ozbiljna incidenta su se dogodila danas. Oni traju negde, Saša, otprilike oko sat vremena, onda se stvari smire. Vidjet ćemo kako će proteći ova noć. Dosta je bilo uzburkano ovde na graničnom prelazu Kastanijas. Ovde su prolazili brzo i vojska i policija, bar govorim o grčkoj strani. Kako će se sve ovo rešiti, vidjet ćemo naravno u narednim satima, ali treba istaći da će i Al Jazeera ostati tu. Mi ćemo pratiti ceo ovaj slučaj. Dakle, Saša, za sada toliko sa graničnog prelaza Kastanijas. 8 dana napetosti na grčko-turskoj granici i sve prati naš Đorđe Kostić. Hvala ti puno na ovome javljanju. Pratit ćemo razvoj situacije.